barwanishije imbunda, barwanisha ubwoba, abandi barwana bambaye amakanzu y'abageni. Mu 1989 igihugu cyo muri West Africa cyashegeshwe na ruswa, amashyamba ahinduka isibaniro ry'urugamba, imijyi ihinduka amatongo, abakuru b'inyeshyamba barazahamuka, nta ideology ahubwo kubera iterabwoba. Mu ntangiriro isi yarebereraga kure, isi yari mu rujijo iricecekera. Akaduruvayo gahabwa intebe, General butt naked arwana yambaye butu gusa. Prince Johnson yatemaga imitwe y'inywera icyayi, abakadogo bitwaza AK-47 n'ibitupe kuri kano zazo. Abaturanyi bahinduka abanzi, imiryango iburirwa irengero, imijyi yose ivurira mu mwotsi. Abasigaye bahungira mu nsengero, mu mambasade no mu nyanja. Buri joro yabaga ari nk'imishyikirano n'urupfu. Amasezerano amwe apfa, intambara ikubura. Ibihumbi 250 bose barapfa. Generasiyo yose ikurira mu mubabaro n'agahinda gakabije. Igihugu gisigarana ibikomere bidakira. Iri shyano ryari intambara yo muri Liberia.